ehmi mi de fikuraki sida islam din bay de fikuraka bariya wegenwa sida kufurge macca Allah subhanahu wa ta'ala nguredi fahish munkarataka tabawe ekota aluwe tumuge de fikuru efada kan mis mi hun e gowala mis mi hunge haqiqe badawa de bum tibe kun mi kan ingi wada gannawan efada mis mi hun naki mi ge terega mi baya kore fada mi fada fahish kan tat terega mi fada nuba kan tat ka lobi kura efada kankam kurumuge goggen emi hun nge ki adabu debi algon menna divwa hore mawdumat algon goni hen eta mawdumat ka algon men dehas noe ke feshi ke ekkorum midani eba hori adirad pur miyamo dirasa ekota die tayyar kurum bes masake kurum midani insha Allah mi liye hada mi sakunna emi wahakata dakka mi sakunna algon puri dugu darus kes bayan ko fawane emi fursara nokura ka kamen echchenne suruge bes fursara kurani Allah subhanahu wa ta'ala e suruge ga labba fawa kankama hurul ain labba fawati e hurul ain nabes fursara kurani mi divehi faskana nisbeva divehi lehinga divehi ma bafana nisbeva baike hurul ain suruge ga eki minbara mu'min takunna Allah subhanahu wa ta'ala minbar ko debbaero e jogo jaha fursara kono gotum emi hunna wahshi taneke gotuga sifako efada baawaro hurul ain ti ule tanekam gawanama firihen ekam gawana firihen mihage muli hashuganu ko onne jehene firihen hashi nu hejja mifada ita fursar kurunge basta meeru kuramun emi hon amil de diye wahagata ka hadafa bahuri ege heki ebbe solumen emme mara fennan e bahuri mi hada mismi hun abehe got Allah subhanahu wa ta'ala Quran do hikrani wala in sa'altahum alayhi fan adiyab emehun aswal ko fikam gawana ba mehun bunanete innama kunna nakhulu wa nal'ab timammen ei be majalaka fuh fiduwagamataka kolli kamike guliware gotun kolli kamike ekamako Allah wahikuramane qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yabami hunna malamako furasara kuram fenuni Allah ilahu ge ayataka ilahu ge rasulahiye la ta'tadiru din udurun dakashe qad kafartum ba'da imanikum iman huma fahu kafir wejje murtad we hisab murtad wal murtadun nafafu samang edi dua kurumen emi hunna rahmelef mang edi dua kurumen emi hunna surga dem edi dua kurumen ne mi pada mi hunna surga joku jaha furasara pura mi hunna emi marwi malgumen dua kuram bi to emi surga veddu mang edi na'udzu billah surga falga furasara ko fa joku jaha hadafa etanuge kantattaka furasara ko malamekum hadafa efada mi ko marwi mene dua kuram bi to surga veddu mang edi alguna mambatanna efadan ejji ki afurasar qura mihaka heyko kanta ko he dua qur'an talgon me buddhi huri salamat huri mi kun gawana evre ma budu log ganje parate Allah ko rasul ak ehmima mi alguna men wara samal kan deje he kame e fikuru e gabodun korias mi wara muhim nokta hanwa fulu bahatta wate zine kuruma ejin sun golong hinguma hendin taka olo ma mi bodet faaf tege tere murtadu mi islam din badal kurum ekam mi denne faafata misalaka ejin sun gulung hingo zine kurum magura bu mi kankan pura mi hunnaki hudda nukure mi hunne emi hu kabodu kure haram kamekkam besekam emi hunge fasikam sabum emi hunge e iman terikam badikashum be sabum emi hunge faafata kara ganani emi hunnaki muslimu ehenna mes bodet faaf kura muslimu ekamaku efaqatan nukura mihaku kuriyas nukurias bariha nukura mihaku ena jinsun gulumen nuhinga nuwata ena zine nukure bangurale nube mastwata ke been men nukure ekam ena gabulu kurani nuwata ena bunani ekan kan hudda wanje hen ekan kan kurum ge miniwan kan onna jehene je ehem buna mihaku ena ekan nukuri kam ka viesve seena heri dinum beerwe mudrutadu efa ena ge nubakam boduwe gen be faafata qurami ha pore mi tan hadu ful bahattawati be be mun nahi vedana phari galgona mihem buni mi faafata ko e kuda kamikam ga dekeni no warabbodit faafata e faafata ga macca merun Allah subhanahu wa taala hukumikam ga kandala fa be faafata mi ekam ena ekam huddanu qura hinda ko ena qabul kore haram kamikka
ehemiru ena hunnani muslimek gotugaina fa bodet faafatuke aragannani ekamako ekan nokura mihako ekan huddakama bunani dekeni i'tiqad kurani qabul kurani ena ekan nukuri kamugo biasena fardu fas namaz kura mihkamu biasena ki murtad kafir deen berwana mihe ehem mi nukuta hando fo bahattawati mi waran nurakka terikam komekas miya dalgon menna mi isun as moderate islam ge namuga nuwata modern islam ge namuga miya dalgon menna visnade miyone islam deenaki kuri galgon podi maanaga hama ekani dulum timaneki muslimeke gunelum dem marham allah ge ayat do kuriya sallallahu furasar ko rasula furasar ko ila e nabiyya gene kankan do kuriyas dulum bunedi ma timaneki muslimeke ai emi hum bona ettaki emi hum baturam beenum wa islam deenaki ekamu tibe hum qabul kurapana tefada mihaku muslimaka waneto allah iman veveni uiri turwan te ko qabul ko ekiyet qur'an ga oicche dogu ko ege delikon ekane kiyawala kan nunjeheni ega wa hukunta dene gane bala gane yan amal kuran je islam deenaki emi hum visnade beenumani hame ekane miskitu ga alukan koddome mi shubuhatan emi hum katura islam deenaki ingresi bahum bona hame ekane religion ei faith e galukan kondu mattaka den ilaha ulume baapadame ekamoke diriulumoge hantatta himene way of life not dirulumege eki baata himene chek gotuge no ehe me hon islam den kamunu gosken islam deenu gaburi usul ta kamunu gosken ehin nizam ta system ta beenumegen euleni ekam islam deenaki ebre furihama deen islam deenaki hame ekani Allah adetere gonna ruhani gulumen non ei Allah subhanahu wa taala hangulu matin baawalebi diriulumuge goi algon men alukantattaka siyasi kantattaka algon men iktisadi kantattaka military kantattaka ijtimai kantattaka puriha kame shamil wefawa deen midinaki edineke kini hembe midin mahawale bune faskame himay kurma ekam ko emihunge wahakan algon men na rangala bisnala fi mihaka zuwanun khasagotika miyaduge zuwan jiruge kudum mikama me duisna fikuru kuranje emihunge wahakataka hame kane deenaki ei hituga onna ecche emihun hitun e gabul kolla koddume emihun noda dulum bunelum engei hame kane allah de terege e kulume ilahi wakam gabul kollum ehim baataka kimi deenu gahimene bay nonka magadi deenaki peace nuwata ei akaterikan salamekan amankam ga visna de min algon men tere miyado deena gowada ba bay bebe pulum ves mi ad islam deen migotage ba promote kore islam deenaki sulh masalas kam amankam ge deen kam ge gebeshak kenne mi deenaki sulh masalas kam amankam ge deen mi deenu gahul verin nagadi mi deenu adameter nuwa miistakunna adulu verikamuge deen mi deenaki ekamako midina dekola niku hanguram kurami ismi allah ge rasula ge ayataka dekola hanguramako bimmati fasada kurami ismi huna dekola kama me qur'anu ga heri allah subhanahu wa taala adulu verikamuge wasfuta wahi kurappa emi huna me amal kuram bi ko bayan kurappa ekam algon men nadu ibeni allah ki ghafurur rahim inna allah ghafurur rahim emi hum bonani abadas me allah ki maaf musawa do bodi meesta kon deke lo bodi kannawa ilahi ke ege idi koluge sam qur'anu ge bete inna allah shadidul iqab allah ki uquba debum ka gadfa dege wa ilahi qur'an ge be kan non imam manjheni muli qur'ana visnawa algon men allah subhanahu wa taala me qur'anu ga bayan kuraba fa ibabe ifada mismi ho ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إبامهم نت ندانت يبامهم هنغرام كرمتيغا إميهم كلدان بكم باكم غوانما إميهم دمتي بينته نت ندان يغتغ متيغا يبامهم دين نير بيركم مرتدكم فمدان دي يفودن وحي ربني ومن يرتد منكم عن دينه يبامهم ترين اسلام دين بير مرتد فيموت وهو كافر كافر غتغ مرو جميع دناشه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إبامهم نكي دنيا أدي آخرة كاسة بهم بريها عملك باطل بقصفامهم إبرهما نماذ كوريس زكاة نس روده فيس قرآن كي فيس ريالكم كوريس سنة روده فيس بس مرتد وجتا بريها عمل باطل بدنال فأولئك إبامهم نكي دناشي
habitat a'maluhum ebaminge huriha amaltake baatil diya misakun Allah subhanahu wa ta'ala min amalta baatil kurabe misakun emihun neti nudane ya bayak mehun abadu sulene algona mi islam kamun nere beer kurmattaka emi algona me furata bayan kurayat gesemani emihun anga fume islam dinuge nuru nifad man emihun masiki qur'ane wahaka ehmima algon men islam kam dene kanne beje mi puri hama nizam dilolum de nizam system islam kam ki hama ekane miskitu ga onna ente non e algon men muli diriulo ehme no talgon diriulum ge huriha kam kam mi qur'anu ga rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatu ga ali alu bada ba khawani bayan ko de ba khawani riveti adab akhlaq ijtimai kankam fetigen gos allah alukan koromon ekawanta koromon fetigen gos emme kudaminun qabaha je qur'ane go besewani bayan ko de ba huriha kame kaabe hadan vega mi duniyavi muamala tahe noto kaabe hadan vega kaage waanta kecca kaage nuwani taketi kaam feshumuge adabuta kewumuge adabuta hinga binga ulen vega misukuna muqatab ko waaka dakkan dakka ulen vega imaga akhlaq bahattan vega bifar kuram vega daturu faturu ko gulumuga amal kuram vega rakkaaderikan hodu mattaka dawlatege haysiyatun kankan kuranji hege verikame qaim kuruma adi baruta hoduma wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa yabami hun tayyar washe adi hoda tayyar washe yabamna dibunu emme furihama hatiyara baru hoda tayyar wetibe islami dawlatege gotun baru kada baike gotu gade mekam miyadu islam dinaki efada mismi hun buna gotun keke gajahada fa aisin kolek hadecche adikiye bay dina goala bay bebe fulum bes bay mis mihum bes migota mi dine ba promote kol hure dinuga adabu dinu mennek dinuga e wayiduge baspotaga hure kamennek hame khani rahmatuge din samahatuge din islam is peace e huriha mekamo ege najais faada mimi hunnan enge mimi hun eti mi faturani kibe mi hun islam dina dekola pura komme kamegga e mati ala emi hunnan emago fahikoge emago diumattaka mi sekiola ade atheist bagano mi fikuruge mis mi hon egota mi islam din promote kura masiki kurani emi hun dina dekola pura komme ebbes kamegga amina dekola fiole eleka nonna egota punege islam ko kiya de bunani ei timanaga higomme mehge situko onnakama ke faith ki hame kan hituko onnechke ene enege goda ilaha allah ademedu onnakama ke no one can judge me mi war boda fatura eche mi subhata ebbes miheka timanne ka hugge macha hukumen nukurevene timanna kura kama ko timanna ule goton timanna namaz nukuriyas timanna haram kame kuriyas zine nukuriyas timanne allah adetere egonnechke only allah can judge us only Allah can judge me emihun Allah ke vesno kiyane Allah ingara kore emihun science emihun iman wa etchekam gabunani emihun Allah ge badal ge beenum qur'an tebe kono visnawa emihun ge liun taka etchika Allah life nuhunnane god e beenum qur'an e lafzam ves emihun nafrat kore only God can judge me amekani timannage ilahre timanne gote kandele nimmeni ekamaku islam dinu gamani hukum tabawade beer kota islam dinu hukum koreveni tima buna bastaka kura kantata ki ege macha tima hukum eki goggotun kandele munafike ke sifata bayan kore bihem venotto munafiqun dogu hadane kama ulwa dane kama makar hadane kama khiyanat tirwani kama e sifata murje miha hele munafiqum ke sifati hifa namadu taka behe gotum veseheri namata gala mihun parwa kuda kama kanne kama akiga namadu kura mihun vesifa bayan kura mihna halakuri wahaka ehmima mi waranu rakkatere fikure haqeeqatu algon me islam dinu nere beer kurmatta kai mihun mi secularist islam dinu ge namuga tibe masekke kuramu midani emihunge ane bagandu paaluga nikuma islam dina joku jaha prasar kurani mi galgon men tereng eta zuwan ne miyadu jeifa abati be malgon men samalukan di rakkatir wange beje mi kama algon muttama terega mi kan mara bodak ebe e fetur mi guni hen huriha daire ka mi fuguru takke mi ismi hom miyadu eba giturwa mon eba de algon men muttama ka miyadu algon men ala noda dukandar kam goman malgon men ade mi kamuge algon men dokun mati ga siti natija fenuma ki duru kamen no
ehmima algon men awas veganna algon men deenan emir rujuwa mi deena ke gune hame kane miskita ara algon kollu men non ei me furtama kantagi tauhid allah ekkawanta kurun e pahu namaz qaim kurun algon men medina me do qafil nuam ve medina emir rujuwa wam ve ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ru qurba fa adi qur'an allah subhanahu wa taala hikrani inna allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah subhanahu wa taala baige terega wa kantatta ebaige hadatu badal nukuraba hutte ebaige amilla nafsu tabka wa kantatta islah nukura hindak ema kaume bayaku mihun islah kurang edekam gwana mafruta malgon men nafsu tabka wa oni kantatta ka gos kantatta islah kurang bi algona mi islam kan sahha ko rangal kurang bi ehem rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kuramani mi fahu zamanan nas mi fituna daka gangan kurimati ve adi kiye Allah subhanahu wa ta'ala algon menge macca nikametika faqurbanaka sallallahu alaikum dulla nikametika meti ba me Allah subhanahu wa ta'ala faqurbanate la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum e nikametika meti ba me aranu gone vene salame no vene ti ba me dinan emburi rujuwa vejjo madan dehmima dinan emburi rujuwa won algon men namaz taka rakate Allah ge hukum taka bodamba islami sharia furihama balagane hedumaki ade emi kamang we hallo efada komme mihaka dekola islami sharia onna islam din dekola Allah ge rasula gadawetere mis mihna dekola ei na hukum ful tababa da ba fevani qur'anuga algone visnadapa ogawante veri ilaheke haafuswa ilaheke bunairu hama e ilahe kiritu qur'an galgo minna wahi qur'angani faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum tiyabamihum gamacha ibamihum adabat rive dekam gawan mat tiyabamihum nabs emihum gamacha adabat rivashe ibamihum adabat rive gota وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أدي مشركون تيباميهن إكي إكجك باغن بيجن هغرام كرافة تيباميهن هغرام كراه شكمه إهن هذه الله سبحانه وتعالى وحكرني قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين توبة سورة إمهن هغرام كراشه ade ei Allah subhanahu wa ta'ala qatiluhum ebamna hankuram kurashe yu'adhibuhum Allah bi aydikum ei Allah subhanahu wa ta'ala tiyabam gattakum ebamihun nagege e adabuti e okobage mehun dekumattake wa yukhzihim emehun nikameti kollumattake wa yansurukum alayhim ebamin gamatti tiyabamihun nasru eri umattake nasru degumattake nasru libigatumattake wa yashfi sudura qaumin mu'minin adi iman kam gahal werenge hittaka hamajehum ekam ke kine to algon hittaka hamajehum dibeni Allah ge rasulaya furasana kurairu abu lahab men furasana kuram minbar puri galgon bayan kuri fadan mi waaga de kiwer kufuruge eki daraja taka eche bohu ehmi mamiha padi kufuruge waahake eche bunela ira galgon men amille nikum nimman je hekanka men non ege il mudibi fatibi mi hamataka usul ta danna ade shar'i ilmu ungeni gen tibi mis mi hunnan ekam gawti ehne mes Allah ge rasula furasara qura mi ebbe shakken neti ena majbur kam neti e amil ikhtiyar ga ekam qura mi ekam gawan algon men sifat mi hekke kufuru i'tiqad kore danene ki kafir kam ehne mes mi hekke macca kufur ge hukum jehum ki mi bimmati ga emme bodo e hukum Allah baabale bi ibbes aamu farutaka no taamun mujtama du ko labba fe kam non ekam ga hadu verin Allah subhanahu wa taala ekan hawala kuraba kani ekamu ei balanje he hamataka usulataka ge bahuri furihama je sharutaka ge baje ehuri ekan kan furihama ve adi nafi wa kan den fila diyame mi kamcha kufur ge hukum je he bain halat tafiya wa hem bima mi kama samal kan devam wane mi deenaki mi furihama deene algon men deena algon men ge mi aqidaya algon men ge nafsutaka algon men ge mudala algon men ge abura adi hameyaki ga naslo himaya kurma Allah subhanahu wa ta'ala mi din baba devi algon men mi kama miyadu farwa kuda ko fikam gawana mi humad vejikam gawana ma mi oy bodo munda jeeda visna algon men darin na school takka ves de filawol ta mi har fenige mi dei Allah ya ayat faalu ga inkar kurma eya inkar ko ya ayat ka dekola diye heduma emihuna hibbar deni e sikuni taka dem wadnani kochetta emima algon men
rakkaatiri wange beje samal wange beje algon men muslimun gotuga mi duniyawi hayatuga hedako gadi okhrawi hayata badal kone de beikum ga wanama algon abidarin naki ade muslimun kamuga e muslimun ge gotuga tibe ama suwarga wante verin kamuga am ede beikum wa ede kam ga wanama algon men darin ekitantana mi rajye ga school taka fonwair halat mihiri dem isnama beeru eki karataka यूरोप के गांव में तक आगुन में दारिम फनवादा है क्या बड़ा असर तक कुरान तो एतन तनुगा सीधा एत खरदे कोके एत लार तक हेद कोके इस्लाम दीन आदे कोला हंगुराम करो में दनी मिराज जे गावेस मी फिकुर फतुरा मी खुद एमी अमिल्ले पुने फाबति तिमन में नकी मी कम सीधा लार दीगे हुस्वति भी बाइके मी कं कोरमा एमी अमिल्ले पुने फाबु आगुन में तुगा एमी ना दक्का पुरी वागत के बहुरी एमी मोने फावरी ची बहुरी एमी मा mi kan algon me samaadu kan den vi darin namedo ihmadu nuwa vi algon me nafs taka furata mi deen ki kobato ongene daskuran vi tauhid ki kobato shirk ki kobato namat ka rakkat riwa vi mi sahha aqida algon me ongene daskuran vi algon me ambidarin na daskot den vi darin na wasiya kuran vi shirk nukuran allah ikawanda kuruma homme tanaka darin fonu ikam ga vs face algon men samaadu kan den vi ukhrawi haya baaj ver kurma hame ekani duniya vi certificate libi mati maqam tak libi gina paasa tak libuni ma hisab nimuni enno duniya mati gaine paasa tak libi ke jadu ga ufadu ga uleda ne kam kiye ena ukhrawi hayat ge huri hayat ge ena narake agenda che kam ga hayat vege hingata ne mima dua ke allah subhanahu wa taala algon emmen bes mi deen ga mati ga thabit tibun tawfiq de baba mi dina furi hamang amal kura bay kam gale pebo mi dina ngemre rujua be allah subhanahu wa taala ke sharia ge ilahu ge kalam por ilahu ge nabiyya ge sunnah te furi hamang got ka te ko qabul ko ya amal kura bay kam gale pebo naraka ge vendine azab min jukote baba salame kote baba sorge ge daimi ni'mal libe bay kam gal gon memme en lebe sallallahu alaihi wasallam barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.